يا بينجي المشاورة في أمور الزواج يعني كوربورت بكينانا خزانة دي چی بسیارا کشایی کی کی دی چی بسیارا کره کی کی آن ایک دیت بسیارا جیرانه کو تکردن آن جیرانه که تکرد تو بیدم بیده هر دمه که تحقیقت راستی بونه گو دیگونه کار بی هکه کش یاب کر نهاتی بیتن دی بیجه وی مال آن وی برای اف که چپ کرد نهایتا بس وی استوبی ها نه دی ربی جیاناوه یا خراب بیتو وی که چه هم می بو که صبر که حاشا و حتی دماهیه یانجی افکره دی بیجیب کر مال و ناهیدن که چه خود ندنه بی کاری بس گل هنده داجیک هکه هاتو شو ایلحاح کرد بلا هندك صفات دويت بيت خراب بيشن بس نرابن صفات يتوي هم بيت خراب كنا وكان بيشين بوي دياراش خراب كان هذا نوا باشا يعني مثلا مشاركة شو لكي دابكي حق تهيئته بسيار بكي يعني بيا جيرانه ايكي حق تهيئته بسيار بكي اف جيرانه ديدي بو حقيقته يبيشن ادويدا ميدانه تهجماتنه ج غيبته وكي قدنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دمي قد يا فاطمة كيشا قيسي دمي فاطمه كيشا قيسي دفيا شيب معاوية بكاتن قلت هنديك معاوية وهنديك أبي جهم هل دو كتهم متخازن قلت أشيب كيش وانا كان پیغمبري عليه الصلاة والسلام قلت هنديك أبو جهمة يوصي مروفك عصبية فلا يضع عصاه عن عاتقه بمعنى دوري بي همي قوة ساملت بي احتمال قال جاردتا ايشي دي تاقوتيتن وهنديك معاوية اوی چاویم گوته فصعلوک مروفك فقيرة لا مال له گوته مال اوی مروفي نينه بس قال هندي دا قدنا پیغمبری عليه الصلاة والسلام خنا بيتا غيبت حقيقت گوته اف مروفي حسايا اف مروفي حسايا يادي